kanakak dito'y lubong nga adadara na nga bugoong nga rod. Dahil nga video inaramid ko tapno suportaan. Dahil may isa nga kaanakan na antiyo nga kailya na antiyo wen. May isa nga ubing nga talentado nga ay na maragsakan launin antiyo maragsakan na iso nga idinakitak dahil nga ubing. Ibagada garamid ka nun tikwa di kasla lang reaction video dahil video na nga nagkansyon ta simali dahil nga ubing dita nga rod The Voice Kids dita Philippines nga rod niya ka base nga rod nantiyo dita abroad iso nga na makabibuya unay ti kakasta nga may dinabuyak ay nasuberte proud na antiyo taka ilyak taga Asinggan Pangasinan maragsakan unay na antiyo nya dagiti agdamdamag taga Asinggan Pangasinan nantiyo. Kaslara iti mat nga ubing ang nga pabayagan no. Nabuya yo siguro tani nakamano nga milyonan ti views sa video nan. Ni Van Jos nga rod ay nakanakan sapil ako inaramid ko dito nga video nga ipakita ti suporta kinya na ni Van Jos kan amin nga kaanakan nga kaanakak nga buibuya dito YouTube kan amin nga makamukinan tiyo no mabuya yo daytoy ko maapo sapil ako mga ibutos yo. No madanon to eleksyon ko naman panagbubutos nya sapil ako maibutos yun ni Van Jos bayaban ay na pride iti ilik pride iti Ilocano taga Pangasinan sapil ako ay nagmaymay sa tayo nga Ilocano intiro ti lubong mabaling kayo kano nga aga agbutos ti text message dagiti taga Pilipinas i-message yun niya orayan yun to ninyo nga number kasjay kan nagitimat aron ti abroad makabutos kay latano dati Google account yo isurudan to ibagalan to dagita kwa dita IBCBA no sino ti mangibaga dayta kas ano pa nagbutos kuno maamak to babaan nyo tagarami daw to ti video nga mangisuro no kas ano gibutos lalo dagita abroad ay nasuportan to sa pilo mga mamangabag dayto nga kaanakan na antiyo kasinsin nyo kailyan tayo kailokanuan tayo at dadara na nga bugong dayta nga ubing nakita ay na at dadara na nga bugoong nga talaga. Win! Type B nga talaga dahil tadara na nga ubing. B for bugoong. Aming Ilocano. At tadara na nga bugong ko na manon. Basit lang itiili mi nga Asinggan Pangasinan nga kitaan nyo niya na adto ti talentado ganyan dita. Agiti nga makaamo ni Liza Soberano taga Asinggan Matsuna. Kakanakan, Wayne, paypayso dayta dagiti makaamo ka nga makaamo ag paypayso dayta taga Asinggan Pangasinan. Na antiyo siya taga Asinggan Pangasinan na mat Wayne. Ani Van Jos nga ro aga kasali ti The Voice sa pila ko mga bak iso na tag champion dayto nga season ti The Voice nga ro nya ay na aramidag amin nga kabaulak tapno i-promote lang nga mga bak tapno mga bak ni Van Jos nga rod ay na mabuyam dayto Banyos Banyos banyo tuloy haan Banyos gaya kakanakan sa pila kumahan yung liplipatan ng suportaan no pa nagbubutos to nga rod ibutos tayo ni Van Jos pangabakan tayo dati nga ubing aging ga nag finals aging ga nag champion tano dati champion ti kailokanuan nga rod mat nya sige nga rod kakanakan sa pila ko maasahan mi maasahak daytoy support tayo kini Van Jos nga rod nya sige nga rod bye